Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Mayoritas diisi oleh wajah lama. Ratusan legislator ini akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Pelantikan anggota DPR RI digelar di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 1 Oktober. Pelantikan turut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta jajaran menteri. Menariknya, dari ratusan anggota DPR yang dilantik, setidaknya terdapat 30 diantaranya bermarga Batak. Lalu siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. 1. Tifatul Sembiring PKS, 92.704 suara. 2. Ashari Tambunan PKB, 134.226 suara. 3. Muhammad Lokot Nasution Partai Demokrat, 56.688 suara. 4. Lamhot Sinaga Partai Golkar, 158.973 suara. 5. Rapidin Simbolon PDIP, 102.546 suara. 6. Martin Manurung Partai Nasdem, 116.649 suara. 7. Sabam Raja Guguk Partai Gerindra, 49.236 suara. 8. Andar Amin Harahap Partai Golkar, 140.063 suara. 9. Sabam Sinaga Partai Demokrat, 69.969 suara. 10. Trinovi Kairani Sitorus Partai Golkar, 99.419 suara. 11. Marwanda Sopang PKB, 49.175 suara. 12. Saleh Partanoan Daulay PAN, 77.914 suara. Sihar PH Sitorus PDIP, 86.341 suara. Bob Andika Mamana Sitepu PDIP, 94.621 suara. Rudi Hartono Bangun Partai Nasdem, 103.387 suara. 16. Ansori Siregar PKS, 66.736 suara. 17. Delia Pratiwi Boru Sitepu Partai Golkar, 119.047 suara. 18. Bane Raja Manalu PDIP, 91.169 suara. 19. Hinca Panjaitan Partai Demokrat, 74.375 suara. 20. Mangihut Sinaga Partai Golkar, 59.947 suara. 21. Sturman Panjaitan PDIP, 59.460 suara. 22. Putra Nababan PDIP, 105.559 suara. 23. Juniko BP Siahaan PDIP, 56.516 suara. 24. Adiana Pitupulu PDIP, 87.288 suara. 25. Sukur Nababan PDIP, 111.793 suara. 26. Ramson Siagian Gerindra, 80.552 suara. 27. Edison Sitorus PAN, 113.815 suara. 28. Dedi Yefri Hantero Sitorus PDIP, 59.335 suara. 29. Edi Oluan Pasaribu PAN, 34.129 suara. 30. Faujia Helga Boru Tampu Bolon Demokrat, 35.856 suara.